Apesika no ewo new jejeti na no ewo Kwawu West Municipality ban pa yenya asem kuma na de hye bia won mo ho no mo wonsem bia odi atodom kase ni mane se ECG bill a won mo etua electricity bill a wo tua wo ho no na ni soso ewo soro pa nti mo sere se ECG adwuma eko no ebetimi ahwe ede ama wo no krampo danchen meters ye odidi dwuma no eso wo ho no nti no soso won hwe na wo mane ndoso emfama wo mo Omanfa wonmo eti apesika eno ebe new jejiti wo Kwawu West Municipality no emu ene edetu mpanyimfo animu se obepie mu wonmo ebe ho a kane abo ene ebu wonmo komu nyina na se kakra bia obeyuzu no ebe wiechiri no na bibiri ena wu etua we na wadom ne adom kase ama ne boni etwetwe nkomo ena wonmo echese ene ebe yanka prepaid meters wonmo emfa bi emre wonmo se ne ebe ya pay as you go wonmo so betima ne sa chense wonmo eden kane ebe di dwuma na bosumi ewie ye ECG ede ekabuburu wabeswe wonmo eso to light bill no se ne ekona enye ekyerese na nsen mu mobile instead of say na osan ka mo mfa ndi kan be hye ho ansa na payment na ba anka first no anka ma eba a month but they say the massa it mi twem 3 months 4 months ansna ba eba nso so a bill no eye boom so me ha kakra make document ni se eye enkanem aye demwa wa odaroma lad be ni beba na so modi be beba no ofie bia light mpanse light e wo no obe su bulb ba akopɛ unyusu fridge unso hwe bebe beba no na number 1000 plus 2000 wono mbeka o mase de o yusu anu ma yusu be wadaroma yaso ya dwen ho anhu se bi o ha akura na sintina mbi o mubu ye o mo nani mo se de o mo hyehyɛ tie wo madwuma no bet tisi a be aba wo mefia me ko bie me dan kyerɛ no me se fridge sim bibia sim be me nso fridge me nso hwe ehona wabrɛ ne abankrachipe ne wo Kwawu West Tamimu Halidu enso etwetwe nkomo wode anobansem ekwama kromafo nyina se woni district manager dema ECG Kinsley Agbesi enso ebenya nkitahudie se ne yebe a obetimi aboa pɛ wono ehaw yi ano epomesibre ekwa electricity bill no na ebinom ese akosoro omo ayusu postpaid nti na me ka kyerɛ omo se obu wo ha a number of years awa use obi betima aka say ya brand 2000 but o kohwe akira bia wa use no over 2 years and accumulate na na eche electricity fund say ye besere say omo trauma ne accumulate ebom bebrebe sa no de koma okuani no owo krofu kromus ontua ne emprempren a hadwen